مولاي افتح لي شفتية وفمي شندر التفخير تيك. آيتو بالفرخ للالله نيس كلها طلعت أقدو بالفرخ للمولاي. إياه هنفهروا بلينا المولاي هنايتو بالفرخ للبلاطة السلفاتسيوني تانا نرسقو قديمه بانا ترت الخير نانولو بايات تفرخ. آيتو بالفرخ للالله نيس كلها طلعت أقدو بالفرخ للمولاي. أشالله كبير والمولاي سلطان كبير فوق لالات كلها فديهم مال إيان تلارت تيو مال شاش التلويت تيو البحر أشو عملو تيو لارت أش بداي خسارت. آيتو بالفرخ للالا نيس كلها تلارت أقدو بالفرخ للمولاي. إياوين إموخ ونشتهتو قديمو أركبتينا قديم المولاي اللي خلقنا اللي شو ولتانا احنا البوبلو تالمرا تيو والناتش تيو. آيتو بالفرخ للالا نيس كلها تلارت أقدو بالفرخ للمولاي. موش اللي كنتوا اللوم تسمو لهنو لا توبسوش قلبكم بخلف مربا بحال داك النار في مصة في الدزرت متجربوني وتنتاوني من سريتكم عالكم راو داك لينا عملت. آيتو بالفرخ للالا نيس كلها تلارت أقدو بالفرخ للمولاي. على 40 سنة دومت نستمر دان النسل وينت قلبو محسرة دان البوبلو وطرقاتي ما يعرفوش عليك خلفت في العدب تياي ما يدخلوش في المستريخ تياي. آيتو بالفرخ للالا نيس كلها تلارت أقدو بالفرخ للمولاي. جلوريا للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو كيف كان من البدو السو ديم ويبقى ديم تديم أمن. آيتو بالفرخ للالا نيس كلها تلارت أقدو بالفرخ للمولاي. متى فريشت مولاي المدة تسمويت بالدول زينتم ريت للشمس بنار تونسنا ودولت الليل بالقمر. إسا الليل دجا هلينا تيلا الشمس الجرية تخا عن ألفينا صخة جديدة سبش نرجو نقبدو الخدمة. شيرق ملا اللي في البدو تالجرناتا انفهروا ليلك ومسير خنين لتفور قلبو ليدك بسليم تيك. متفشكيل اللوم وربنا زوم في دريت السبيرتو تانا إننا نبقوا دايم نطفة في كل ما نحسبوا نيدو ونعملوا. بحالنا الشمس الزيت السرجة اك تتقوى فينا الفيدي أكتر صوتا السير التامة وزيت يكسر نار المحبة. اسم طلبنا من السرطوية وانت وحدين تيو دقسو لتدي مسالتناتكم ما السبيرتو فرجتانا أمن. قلبي مخيية باش تفخرك الله تيي صحيحة قلبي والله حناني وننسج آنيا. روح تيي أربع وشيترا هنقيم زبيه اليوم. انفهرك مولاي فوسط البوبلي نانيلك فوسط الجنوس أشمولا يسمويت التيباتيك سصحاب الفذلتاتيك. أولا الفوق مسمويت وهلا أوري الجلوريا تيك فوق الأرض كلها باش يكونوا مهلوسة لازستيك إن باللمنية تيك وواجبنا. تكلم الله في السانتواريو تيو فرحان يهوسيكن نعمل أقسمة من الويت تسكت تيي وجليات تيي منسة إفرايم وللمتراسي وجودة الشتر تيي. مواب لنبيا فين انحسل فوق ايدون انقية الأور تيي فوق فلسطيا نفرح ربيخ. مين سيوصلني سالبلد بسوار مين سيهدني سايدهم مش انتو الله اللي وربتنا وما دكش تهرج ما لجرج تانا. أتينا العينونة كونترا إلادو الشين ما تسوى العينونة البنيدم. بالعينونة تعالى ونوره هلتنا ويسحق لدوا تانا.
Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi imħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi. Il-mulej li bisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi b'Alla tiegħi. Għaxu li bisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni. Bħala arusa mżejjen kuruna, bħala arusa tlellex bil-ġawwar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma ġnien inidbet il-miżruħ fih. Hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u t-tifħir quddiem kollha kemm huma l-ġnus. Minħabba f'Sion ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskotx. Bħal dija għad tfeċċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa għad taqbad is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu fom il-mulej. Għad tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar il-mitluqa, anqas lill-artek ma jsejħula aktar l-imħabba. Lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad jgħidula għarusa. Għax il-għaxqa tal-mulej hija fik u artek għad titarras. Bħalma arus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek, u bħalma arusa jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej li bisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Infaħru lill-mulej tul ħajti kollha. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej. Infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Għanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu lejn l-art jarġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu min għandu it-tama fil-mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema u l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jaħles lill-imjasrin, il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa l-milwijin, il-mulej li jħobb il-ġusti, il-mulej li jħares lill-barranin u li jżomm lill-tim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem Alla tiegħek Sion min nisel għan nisel. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Kun naf illum u żomma f'moħħok li l-mulej hu tassew Alla kemm fil-għoli tas-sema u kemm hawn nisfel fuq l-art, u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik. Kull ħin imbierek lill-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Flimkien kull ħin imbierek lill-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, tifħiru dejjem fuq fommi. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kull ħin imbierek lill-mulej tifħiru dejjem fuq fommi.
نقدو للمولاي بالقدسية طول حياتنا كلها. امبارك المولاي الله تا إسرائيل قال يجي يزور ويفدي للبوبلو تيو ووقف علينا قوة سالفاتسيوني في دار دافيد قدي تيو بحال كان ويت في الماضي بفم البروفيتي قدسين تيو بيش سالفانا من لدوة تانا ومن الدين دو كل اللي يبودونا بك يورهنينا ما مسيريتنا ويفتكر في البات قديس تيو في الحلفة اللي حلف للأبرام مسيرنا لياتينا لمهلوسين من الدين لدوة تانا نقدوه بلا بزا طول حياتنا كلها بالجستيزيا والقدسية قديمه. وانت تفيل تسيح بروفيتا تالولي أشتمور قبل المولاي باش تهييله طريقاته باش تعرف للبوبلو تيو بالسالفاتسيوني بالمغفرة تا ذنوبيتهم. خرجة من القلب حنينة تقلتانا ليباتلنا من لولي زيارة تالشمس تيلا هيدول للدوك لينصابوا في الدلميات والدلتا الموت هيمشي البسيطانا في طريق تسليم. جلوريا للمسير للبن وللسبيرتو سانتو كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم آمين. نقدو للمولاي بالقدسية طول حياتنا كلها. كريستو ليو الدية الجلوريا المسير يملينا بالدول الكلمة تيو بسنتمنتي تمهبة نطلبوه ونيدولو سلطان الجلوريا بلاتميم اسمه التالبتانا. امبيرك انت جسو لمنك تبدأ وفيك تنتم الفيدتانا الردولك خير أش سيحتلنا مدلام ما دولتيك تلاجب. انت فتحت عينين لوميا وتعيت سميخ للطرش إن في النقاس تفيدتانا. مولاي زمنا ديم موؤودة بيناتنا في لوزاتيك حلي ابدا فردة ما تنبت فسنا. أتينا القوة في التجري والصبر في الهم. علمنا إن ردوا لك خير عالجيت كله لتبرف ديلنا في سكيت إن رسقوا التال بتاعنا. مسيرنا لينتي في سماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتينت كيف السماء اكدو في الارض. خبزنا كل يوم ماتينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بل ما نغفر للمنوهات يالينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا مدني. افتكر مولاي في البات تيك اموتق بربطة جديدة بالدم الحروف بلا تبا اغفر للبوبلو تيك من ذنوبيتهم ومشيهم بلا يدي القدام لين فدوة صحيحة بكريستوس سيدنا. المولاي معكم يبارككم الله اللي يستكلش المسير لبن والسبيرتو سانتو امبيركو للمولاي ان ردوا خير لله. نشتي نفكركم لي فوق النخا تشلوك ام الساتشردوت ديسبونيبلي على القرار.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Camilleri. Illum ħuti eżies sejrin nagħmlu wkoll il-Qudiesa tal-Verġni Mqazza Marija bħala saħħa tal-morda. Dan qed nagħmluh biex nitolbu għall-morda l-anzjani tagħna u dawk ukoll li jduru bihom. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej Alla tagħna li jinkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem u li bit-talb glorjuż tal-Verġni Mqazza Marija ninħelsu mid-dwejjaq ta' issa u niksbu il-għena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Galatin. Ħuti, jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa: żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokor, dbaħrid u ħwejjeġ bħal dawn. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel. Min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-rażan. Kontra dawn ma hemmx liġi. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjonijiet tiegħu. Jekk ngħixu bl-Ispirtu, ħalli nimxu bl-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Ħini l-bniedem li ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. U bħal siġra mħawla ħdejn nix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżina, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara ir-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżina tintemm fix-xejn. Min jiġi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħallsu d-deċmi fuq in-nanjieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' ħxejjex. Imbagħad għal dik li hija ġustizzja u imħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej. Dan kien immiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom li tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzezz.
ħażin għalikom, iskom l-oqbra li ma tarfuhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabes wieħed mill-orrief tal-liġi joqallu, Mallem, dan li qed tgħid qed tajjar lilna wkoll, qallu Ġesu. Ħażin għalikom ukoll intom il-orrief tal-liġi, intom tabbu n-nies bidbatijiet li bil-kemm wieħed jiflahom u li intom stess anqas b'seba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-mulej. Udu attenti eżies għal dawn it-twissijiet li l-mulej qed jagħmlilna. Huwa faċli li jiena ngħid dak mhux qed jgħid għalija, dak qed jgħidu għall-Fariżej, dak mhux qed jgħid għalija, dak qed jgħidu għat-tali u għall-oħra, imma mhux jien. F'dak il-mument stess li jien qed nirraġuna b'dan il-mod, qed nikkonferma li l-mulej qed jgħid dan kollu għalija. Għax jiena stess qiegħed impoġġi lili nnifsi fuq l-oħrajn. Ejjew nitolbuh il-mulej biex jagħtina l-umiltà li narfu n-nuqqasijiet tagħna, iżda fl-istess ħin narfu l-bżonn tiegħu biex hu ikompli imexxina bil-kelma tiegħu. Ħafna drabi aħna noqogħdu attenti għal affarijiet irqaq, imma mbagħad għall-aktar affarijiet importanti kif jgħid Ġesu hawnhekk illum fil-Vanġelu, toqgħodu attenti biex tħallsu d-deċmi fuq in-nanieħ u l-fejġel u l-ħxejjex oħra, imbagħad dik li hi ġustizzja u imħabba ta' Alla dik tħallu kollox għaddej. Ejjew nitolbuh il-mulej biex lilna jagħmilna nies orrief mhux fl-intelligenza tagħna imma fil-kelma tiegħu. Jew issa eżies fiduċja fl-imħabba ta' Alla lejna. Aħna li aħna wlied dgħajfa, aħna li għandna bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħna, inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek, għall-Papa, l-Isfijiet, saċerdoti, katekisti, biex bħeġġew b'imħabba ikomplu iwasslulna il-kelma tiegħek li hija kelma li tagħti l-ħajja. Nitolbuk mulej tieqaf ma' dawk kollha li għandhom il-poter f'pajjiżna u fid-dinja kollha sabiex huma wkoll jaħdmu bħilithom kollha ħalli isseħħ il-paċi u l-imħabba fid-dinja kollha. Nitolbu għalina l-koll biex aħna wkoll inkunu nies ta' qalb ħelwa u umli. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija impli tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna u tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li din il-familja qiegħda tressaqlek fil-bidu ta' dan il-jum ġdid. Għamel li aħna nagħmlu dak kollu li nagħmlu ma jkunx għal glorja tagħna imma jkun għal glorja tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb u l-offerti li aħna l-fidili tiegħek qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija biex permezz tagħhom noġbuk u naqilgħu il-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xira li jinroddulek ħajr, sewwa li jinsebħuk missier qaddis, għaliex il-Verġni Mqazza Marija li jissieħbet b'mod tal-għaġeb fil-misteru tad-tbatija għal morda li jitolbu il-ħarsin tagħha tiddi bħala sinjal ta' saħħa u ta' tama mis-sena u lil dawk li jħarsu lejja tagħtihom eżempju tar-ruħ marbuta għal kollox mar-rieda ta' Alla. Kollha kemm hija xebħ ma' Kristu li fl-imħabba bla qies tiegħu għalina refa' fuqu il-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla s-sagrament ta' salvazzjoni tal-ġisem u d-dem ta' ibnek il-wahdin li bih tqarbilna, ferraħna fġieħ il-Verġni Marija Ommu, ikun għalina ta' ġid għal ħajja ta' issa u l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristus jedna. Nfakkarkom li l-lum ser jibdew il-laqat ta' talim fuq il-Verġni Marija, din tkun laqa ta' darba fix-xahar. Din hija il-laqa tax-xahar ta' Ottubru. Il-laqa tibda mis-7 ta' filgħaxija u tispiċċa fit-8:45, jieħu madwar 3 kwarti. Il-laqa tkun isfel fis-sala tas-santwarju bir-regolamenti kollha biex nosservawhom li jitolbu minna l-awtoritajiet tas-saħħa, ġifieri il-visor jew maskra, is-sanitizer kif ukoll inżommu id-distanza. Għalhekk mhux se jibqgħu jsiru fil-kappella li hemm taħt it-suntier iċkejkna iżda fis-sala l-kbira li qiegħda fuq in-naħħa tal-lemin tas-santwarju. Jew impoġġu eżies il-morda tagħna partikolarment dawk li huma maħkumin jew qegħdin jaħdmu biex jikkontrollaw din il-pandemija li qegħdin ngħixu. Poġġu it-tobba, in-nurses, l-ispiżjara, dak kollu li qegħdin jaħdmu biex jieħdu ħsiebna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.